okwakira hamwe no kutongoza MK movement mu district ya Mitooma izoba rya nyencakare ubwato burumwe cyahereze kutebekanisa ubwo abantu baashabwa kwija omubwingi bakahurira amakuru marungi ga MK movement. Tugiye abantu bo mutano ngo ikintu twabaretera n'ikintu cyakubagirira umugasho kandi kikabongera ibintu birunge bigene ngijo misho nabo cyo tuje kubeyanjurira mutunga ba MK movement okutwija kuba tukoragana nimwe no kubashobora inkora yitu neha tutambwire twakora mobilization erukumara kandi yare abanyamitooma bona benyegiro mu kintu cyumwe mbenda kwiza kwehurira amakuru marungi go kuruga central committee ya the MK movement bakamanyango mazuma general Muhozikaine Rugaba we president ari kugarukaho umwaka gw'2026 abantu bagera ngo nkeminyeto nibetekateka kandi batekateka na Uganda ya nyencakare ahabwa bari babaraho nukwe kweta abantu bona ha mukoro guru kuza kuba har kabera camuyanga umurimo tomuzo bari ya nyencakare ndi interested omu kurakorana yihangeri munonga ahabwa abana banja binkwija kuzara n'abana baba bakwija kuzara so nyine kubatebekanisiza ngarebuka ngo ubwire bwabo bwo misho tubashanga hebuzibe biturukureba bwa hati. Legacy His Excellency the President and Museveniism through General Muhozikaine Rugaba etargo mu Uganda meminyeto yitu yona igambe kigambo cyumwe negira ngo General Muhozikaine Rugaba niwe president wayo niwe president witu ari kugarukaho 2026 nakweyongerayo. Michael Mawanda yashaba bahagize ba MK okugira imicompa ko mukoro guhwire kanyenda kubashaba mutugire mukoro tutebekanise omukoro gwihorere nyenda tugire micwe ekintu cyone kitorakore sitamburire omburyo burungi kandi twene turukuruzana. Omukoro gomjenye mukuru n'umuhezi wa Speaker Thomas Tayebwa otireho n'umugambi mukuru w'izoba General Kare Kihura aha abantu bari kuza kuragorwa busha hamwe n'abeshongozi b'amani gasha kwa Sheikh Abdulatif.